Ha kasantre gulaber arhajar arpuhun rio lasam kishiti tungkam nagabenta menpendap iki arhajar kendai spa andro puprat teli kam kebelat teli ha ketenat pulet kejela. Bat kebabontam gejing tungkam kendai ha ke armed branch constable kebelong syajar sau spa kendai pesau teli. Ha ke unarmed branch constable kidan nyo spa arpu teli, ha ke MPRO operators kidan arspa san teli, bat ki fireman shispa kendai pesan teli. Bat ki batam kidan nekliang ke UBSI driver fireman driver constable operator but mekanik. Hakini kejeng lang lepun kuk buramru ki dekat jang ke Central Recruitment Board, hak beledan lang ke Director General ki pulet kejela ikong ai nongrang, ki he officer sarkar, ki he pulet kejela ki bahing bahasem, jang ki samlai ki belarung kam thamai. Uba preston tensong ula banjur halor ke rukam trekam ke bakuat, hak bede bagejeng penrungkam bagi samlai ki layok ki kerdan, kedai lengba gejeng trishtom jengki. Bat ula kentui kini ki samla bagi deban ai ke babahatam, bat banyai ken mawela ke kamram. Ban Syakri kipat ba dah kejengkit klik bat dah kejeng sengurit. Menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma uloong ba kini kejeng elang kadai gaban saken mau ke history jong kejela. Bat kini kala bandai ke bahe atam kejeng sa mikshiti tungkam ba ke sarkar kadap dah kejeng sengu sarong ya kini ke kelemat. Uloong ba kini kejeng penrongkam kelalong ke bajuat ba namar keladon haduk silak nyopo hajar ngut ke bala apply. Ya ke beladon kam bancim kia tikena di kibor ba kemi ya kini kekam. Uloong ba ke kamram jegi pulet kelong ke bakongsan ba namar klem kejeng don ya ka syongsok syongsan on amla setia benjam seperang bat kin amdon du ki kampen roy bat ula kentui gini ke balarung kam thamai bagi don ni ke benta ke bakrau ben penek ke syongsok syongsan bat ban ai ke jingsingan ya ki pat ba ke jela.